Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Da kispak ngut ki pajba ki basyong basa habernihan kilami ban pensengau ya kajing persya jongki namarba kajing penmi tedem na ki karkhana ki badon hakini ki senong bernihan kalakta wat ya ka kot ka kya jongki pajba na kajing her jongki phinget bayong ki balapan kala pui ki bala her habaro koi ki senong ya kajing ya pajba hakani singi lalam khman da uling do raj nongkala oba prang singi singkli hakabala sedang na ka senong harli bagan bad yak jat chadu badan senong jong ka dihal kinong kran ha kajialang kilakan tho ting ya kajing le kelut bad le manla jong ka sarkar jala bad ka office jong ka Meghalaya State Pollution Control Board bad ka sur ka bami na kajing yalang kalong lada ka sarkar kamle kimban si ban le khang khardep ya ki karkhana ne ki pollution ki bala palat liap hangi ngisep jinge ba wat tang ban tajan ru kamlongsu ka yong lut ka jan abaya de ban jing rem sim jongiru ngisem stam ngi jenjar ba kabam kadi khamtam ka bangin di ru ka yong lut nyo jingpang baper na ka ru hagi ni gisni bon bang yo ya ka jingpang khamtam abaya de bot kanser TV laneki astama ngila banong badring mesim ki stom ba khamtam kat no ki khna ki bedang lung ki sab jejar sisa pan isem pap sisa tengi dei ka jingmut jongi bagi yai reli ya kanem tasni kalong bakin stop ya ka pollution lane kin bu ya kata ka jingada ka filter mo khamtam ngimdere bagi ni khang factory ka plan jongi kalong ka jingtumu jongi kalong bangit penduna ya ka pollution lane kin filter ya katu ka jingmi ya kata tedem ka ba jabo Habis itu mana tinggal? Veteran habis itu mana tinggal? Karena polisi terjadi kalau wantak ini baru kawai kemudian bernihat baru kawai baru kira kali kisah kita kamu su, banding mesin rumah su, kabam gaji rumah su, bangsa bandar rumah su, kamtam banding mesin imla su, te negara kene baru kini layanan baru ban ya gani ban khamre ka factory sunod naman kanya ka factory la penjinjar yani hadu kata ba mlak man yo tiasu bare simit isul ka bisa ha jingki jingdan kale kawan kata kamongsu kumta ngai kumai ti ba kan ba
kira kawan hangnya Kanyayay kalau ni kan Lain ang kakakal Mamaduntam Yang ini Masukun orang ba nama bagay step dan step harga dengan dai semat kabumot ngahap suara bersimul sensar berpengkut iki pum di buyong kadap lagi di benda nimna banyai dekat dia kedungi nama ba dangi rung sajui pati kamera ni dilong lut dia kata lagi kabang aslumun orang ba naik bukan si kadai ya lundo jonggarai iba pelong ya kadai benda bentot Berdon lang hanggang yang dokumen ye, mengaidon lang hanggang program. Ngai bukan pibaro kansot ngakwa ba nindang tengyang ye tunggu di program ba ninang tena katai ngejungi na boni borok koi ini don berdalang naga bentar kini jinge dibani lamat naga bor sebor ngintip naga dua bentar begini ki pum di boyong diwan bat teng wala dan ipli di skylight dijungi wat di gulung di kun di beri imla atrai bendring di musim di tusniu yang kakoi kakia kejungi lu naga bor sebor nila judon di program bakas di departemen di bawah di bawah air kalau program ban snow sangi ba kane kaburni ke jompi kade kepala jeklia sebut siapa kita di program di bawah snow na kapor sebab henry kamdon pat kanu ke plan ke bengile ban pendu yang ini dijie bat yang kane kata kabuki ka jinjobo jong air hang yang po area kaburni ke jongi Nisiyo kiwan ban pensau ya kadang bentar long bersuan ya ban pensarong ini iman ban tu pensarong baka borni kane berkriatam andre ni busong angne ke ni sutu na buki dan setiap sutu ya kecike dibangi kendo abangi yai sarong do kain gojongi wat ding di plang di sentiu di bedon hapo ke kompon gojongi hap kompon jomboro pi kini kiting kwai di baro dibangi ngi di plang di pengiwan nanti tidak kan di boyong sudah sebagai pelapin wat begini ya sentuh di bentar kamu langsung rumah kebetulan bagi cuci di tengah di dompi natrai di kentai kamtam di bopong di selipat di sendal kebumut natrai kamu langsung menyait palat nak atu beberapa keping kebangi iya natrai dalam apa lagi saya kemudian natrai di jat di dompi unido di damsu natrai lagi besok ke cuci ke boyong berpikong cuci yong Ilaju prinsipen mantap por habe de kepolisian apa berlihat. Kaja sija sa jija. Henry mano bajinjam ngijinjam mangi ki banong soksno. Henry ki bawan si pentahan de kisuwan tagatu sisni bakila lekno. Naga bataga cimuntoy jomori sano. Henry ki bajinjam ki bagi lap ngisyam ki de mangi ki bagi nong soksno hangne. Yesu kumen bagi sukanat ba Luga rajongi hange usum ai ka wei ke rusina ka benta ka factory hange ka area jongi. Jadi sukumen bagi sukunat habe de batkane. Na kalian kisnongru ni ka ai ka wei ka factory ka banlong hange ka area jongi. Hebe ya ka rusi lai be sate saga right marwet area ka bangi kot sesliang wa. Tenang kai pete sane pete ki ai ni ka kadem. Oi bum hangi yo hange hapo bernihat iyo ka air pollution kung mangilaitan mene ka noise pollution baka water pollution mene ngila mention baka water pollution babun suwa ka wa jungi hange ka dega quick ka bangi sub ni site ni di ene daga jindor di factory kala longno ka baca po hadu kata tangban sakti sejak umlong su da hadin kata pede ka sawan so ka noise pollution pede kung bala batay mene dari we samla jo kan nongla kas mikir ni hangne bagai we jan bagati ka factory ka noise pollution ka sawa hadu kata bahadu bala putru lapun put katya kadem naga benta ki nosuk sok para berjan hangne benta pada galajur so ka air pollution aman lagi jing yo i bagai yong ha mene ngalai jing mut bangin ya dali daga pijak sudah bangin peni bagalong bagayong sudah bangin ya kejap ka air pollution kadi ka pi ka bahek tambat ka makam naga betajongi iwe pa iwe abang iring ya gane ka pi ngapel sebat kay ka cimpang ka baluan naga betagan ni ka air ka bang iring man kasni kadi ka pi ba kadi ka cimpang ka
kumohon ka hindi ka magkatangnak ha. Namaro balik, kajimpang ka RD kabarong sa po kabet yungi. Kabarong sa po kabet yungi kadi kajimpang pulat na ka corona kabangilay siyang man hagito ki Aslem. Abawan jimpang corona kadi jimpang macainya ka government kasi step haya kadi kakam. Kaya haba mangiki basong-slong galing iyo ka RD ka bahetang ka government kamla at si initiative kano kakam. Haba di kung no banya daya ni. सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट रखना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को पूछना चाहता हूँ एक क्वेश्चन। अभी वर्तमान 1 साल से ज्यादा हो गया, हम सब लोग जानते हैं कि बर्नियाड एक छोटा इलाका है, लेकिन पॉल्यूशन में सबसे नंबर 1 ऑल ओवर इंडिया में। तो ये सब नजर रखते हुए मैं MDA गवर्नमेंट जो हमारा मेघालय में है उसको एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये सब जानते हुए भी क्यों बर्निहाट में कुछ अच्छा करने के लिए मतलब इतना दिन तक सोचा नहीं, या कोई एक एक्सपर्ट टीम भेजा नहीं जो हम लोग को ये पोल्यूशन से बचा सके या अच्छा सॉल्यूशन दे सके। तो इस पीस रैली के थ्रू से मैं ये अनुरोध करता हूँ गवर्नमेंट को कि थोड़ा सोचिए, हम लोग भी जो बर्निहाट में बैठने वाला लोग बहुत तकलीफ से गुजर रहे हैं, जितना कि पोल्यूशन का प्रॉब्लम है। हम लोग देखने से तो बर्निहाट में बहुत सारा प्रॉब्लम है, जैसे कि एयर पोल्यूशन नंबर 1 हो गया, सेकंड हो गया नॉइस पोल्यूशन।